Hier is ons nuwe pakke feeding boilies. So ons het hierdie pakke, een pak op 'n kilogram se particle mix. Dan meng jy dit net in 'n emmer. Jy sit crazy corn by. Dit is ons booster en jy meng dit mooi deur en dit is wat ons gevoer het om die tafel te dek, soos Barend altyd sal sê, jy weet, hierso by Nachie's Bushcamp. En hierdie winter het ons oulike produkte vir julle uitgebring, veral vir die ouens wat oeverhengelaars is, wat begin spesie hengel en nie al die spesie gery het wat jy nodig het nie, om die regte hoekasies en voer te hê wat jy kan gebruik as jy jou spesie sessie gaan doen. Julle sal sien dit kom in so 'n deurskynende tab. Hierdie is die hookbait boilies, so hulle kom in verskillende sizes. Daar is die 16 ml, 12 ml en dan verskillende kleure. Hulle het 'n ligte coconut geursel, so dit is eintlik ongegeurd, maar daai ligte coconut wat glad baie neutraal is. As jy hulle wil gebruik, lê van hierdie boilies net in die dekseltjie, so vat hom so, sit hom in, sit 'n bietjie dip daarso in en rol hom net in die dip, dan kan hy daai konsentraat wat jy wil kies in hom intrek voordat jy hom haak. Dan om hom as 'n snowman of jy kan hierdie as 'n wafter alleen gebruik. Jy sal sien hier's klein pop-ups en wafters, verskeidenheid kleure. Dit is two-tone. Hierdie een is 'n neongroen en 'n neongeel. Daar's pink, daar's pers en geel en dan is daar net soliede kleure soos soliede pink, soliede oranje. En hier is 'n mengsel, verskillende sizes, verskillende kleure. Daar's 2 van elke kleur en size hier binne. En dit kan jy dan een tab koop en jy het al die verskillende tipes wat jy nodig het om jou snowmans te doen saam met jou boilie of net so te hengel op 'n Ronnie rig. Jy weet, as jy 'n mooi bait presentation soek. So daarso is die pop-ups, wafters en boilies hookbaits. Hierdie is ons voer boilies. So dit sit jy nou net by jou particles of by jou voer. Jy kan van hulle crush en dit help om die visse in te bring, die groot visse daar te hou en dan as jy hulle met hierdie hookbaits, jy weet, lok, gaan hulle eet. So dit is 'n paar nuwe produkte vir die ouens wat hou van spesiehengel en dit gee jou verskeidenheid goed vir 'n bekostigbare prys, want jy koop net een tab, jy hoef nie 6 verskillende kleure, 6 verskillende sizes te koop nie. Jy koop een tab en jy's gesorg vir jou spesiehengel hierdie winter. So what I normally do, I would trim the small pop-up that it's got a flat side, and then you choose your color combination. I'm taking one of the lighter colored boilies, and I'll also just trim the top slightly that it's nice and flat, and then these two can fit on top of each other if you see like that. So now it looks like a little snowman. Remember, the first one you put onto your needle is the last one that comes off. You always want your buoyant bait to be on the point so that it can pick up the point of the hair. If you can see, there's a gap between my bottom of my hook and where the boilie starts and the pop-up. So that just makes it more easier for it to pick up nicely in the water and go and stand like that. So that's your first type of presentation. If you want, you can use a boilie and a pop-up out of these two tubs. We've got various colors, various sizes. Okay. Then if you want to just use a pop-up, so I see lots of guys try or just use a pop-up or a wafter, you can use this. It's called a Ronnie rig. Why is it a Ronnie rig? It's got a stiff boom section and then it's got a swivel where it can stand up. So this rig you would like to always fish with this hook standing up nicely like this, but with the stiff line on the bottom of the water. For this I would use a wafter, or you can use, this is now a pop-up or a wafter. You just have to always test it afterwards. I like this color, it's an orange and turquoise color. Once again, this is now a Ronnie with a soft hair. You get them with, where you can use the bait floss. There's different types. So over there, I've put it through. You again use your stopper. I'm going to use the small stopper and put that through there. And then all you do, you pull it back. So the idea is that it will stand like this in the water. It's important to always put some tungsten putty on this joint just before the swivel, so that that is weighted down and that your pop-up or your wafter, if you want to fish it with a wafter with a soft hair like I'm doing, you just want the wafter to sit above the hook. So what happens if the
carp picks it up. If I show you from the side, look how the hook turns. The hook's standing proud, and that can hook him in the lip at the bottom. So you want the hook to turn into the fish's mouth when it picks up your bait. So if I can show you over there, look how nice and proud it stands. You'll see the snowman rig, the hook's lying flat on the bottom. It's got a boilie and a pop-up. And then on the other Ronnie rig, it's standing nice, tall and proud. So especially on gravel bottoms with bricks and things, you want to do that. It falls slower, and then it's sitting nice and proud.